Alright, bakwethu nayo imali ithini nginikhombisa ukuthi siyenza kanjani imali sihlele ekhaya. Buka la, nangu uphindile cele njengoba ubona igama la. Udeposit emalini ufake u-300 kodwa buka ama-withdrawals akhe athini. Athi 300 uqala wabuyisa loya 300 wakhe and then wenza ama-withdrawals a-1.2 neya-1.2 lapha phezulu. Angithi yabo, from u-300 kuphela. Othi kukhombise ukuthi iyenzeke kanjani vele le profit. So nayi i-account yaphindile cela ngithi yabo. Nanka ama-trades angithi yabo othi ikhombisa omunye nangomunye la lo nangu yena usa-withdrawe once kuphela yena uregister izolo mhla ka-2 njengoba kuyisekuseni manje mhla ka-3 kanti uphindile kwakumhla ka-30 yena wa-withdraw mhla ka-1 so nangomunye uzo-withdrawa namhlanje ngifuna ubuka ama-trades ukuthi athina ngithi yabo mhla ka-3 kade siwenza manje ekuseni ngo-12 ebusuku njengoba ubona lapha ngo-12 kuya ko-1 besi-trade athina so nangi i-account yakhe manje ithi 1000 kodwa nayo befaka emalini athi ngikukhombise yena-ke ubefake u-480 njengoba ubona la ezansi 480 and iyona kuphela i-withdrawal asayenzile lezo ebuyela lapha ekhadini lakhe and then mase eqeda ukuverify ikhadi lakhe uzobe seyakwazi-ke uku-withdrawa nale profit le esiyenzile sesenze 1000 from loya 480 uphindile senze more than 2.5 from u-300 angithi yabo so this is i-profit sharing so into eyenzakalayo umuntu uzo-create i-account deposit any amount from u-500 kukuwena wena wazi iphakethe lakho ufake leyo ama-details thina sikhulisele i-account yakho uma sikhulisele i-account yakho then uya-withdrawa uma u-withdrawa njengoba sithi profit sharing uzo-withdrawa ingene kwi-account yakho and then wena bese uyasendela uhalf waleyo mali leyo profit esobe siyenzile uzothatha uhalf nathi sithatha uhalf ingakho-ke siyibiza sithi i-profit sharing so ekugcineni sonke siyawina it's a win-win yeah isebenza nje kanjalo wena uma ufuna ukuthi ungene nawe kule list yabantu engisobenzela because baningi abantu ne so kune link e-form la ngezansi kwale video kune link yokuthi ukwazi ucreate I mean usho ukuthi wena uzoba right nini let's say mhlawumbe njengoba kumhla ka-3 wena uyazi ukuthi mhla ka-5 uzobe usunawo lo 500 uzo-select lapha i-date uthi hayi mhla ka-5 ngizobe ngi-right ngizokwazi nami ukuthi ngiyenze ngicela ningifake kwi-list and then mhla ka-5 sizokuthinta or sikuthinte mhla ka-4 senzele ukuthi si-prepare ukuthi okay mhla ka-5 usu-ready usuyazi yonke into and then siyaqala siyasebenza nawo so injalo nje indaba ugcwalisa le form le ukufaka nje i-WhatsApp number yakho uselect i-date and then igama nesibongo that's it and then thina sobe sesiyakuthinta ku-WhatsApp ukuthi okay asenzeni-ke ucreate i-account sokukhombisa nje yonke i-process ukhululeke ngalapho so yeah iyona profit sharing le esiyenzayo indlela esenza ngayo imali siyihlalele emakhaya u-300 wakho ungawuthathi kancane ngo-300 uphindile ukwazile ukuthi withdraw 1000 something lo 2000 something uzothatha 1.2 yena mina ngithathe 1.2 injalo indaba danko nangu nolutho la naye uzo-withdrawa athathe uhalf ngithathe uhalf injalo nje indaba nawe uma ufuna sikwenzele select i-date la uzoba right ngayo uma uthi right kwakhona namhlanje uselect namhlanje ngizokuthinta ku-WhatsApp ufake inamba yakho lapha e-right ku-WhatsApp so sesiyathintana ku-WhatsApp si-create i-account siqhubeke sisebenze danko this is uZulu Trader danko